Presiden jakasang Voice of the People Party uba adan mila basayang mai ulaong bahadu mentah ke sarkar kan pachimla ajing tho ni ajing tip eban kho yakan halor kaluk ayukta. Aman kedua ni bakas sang VVP kelap lang keceki asngi ka bede bakajing dawa kejengki antung kambiang ke langot ke officer ki brasya kam naga board rekam juga luk ayukta. Presiden ban nong ilam dekat VVP ulaong bah katega singi ka arpa atrik jong menai beradab akapor bakasang ka pelong kejengki Amde ka seng kepala panya ka sokal man yo banyak kendul me pelong jalang. Nei de ka menteri jo sokal kepala khot diki man pelong ye kate ka jengalang. Ba kate ka jalang kala kular ban sa khot sokoi pat ka jalang ka bau mutrang ba ka jala usip sekretari undan lang. Nei du mata ke pat chim la khot. Kum tan ka lang jo ka seng man ta ka janwi kan pelong ye ka jalang pat ba apa. Lat malki dan ne malki point. Man pen syai ki pat ba halo ka ni satu klar. Dan de ka jung tura jo ka sarkar ya ka jung rekam jo ka lok ayukta. Kini kejalang hapa malki poin kan long hapa nuru beji janmiet. Ibu nak kalian ucap nistar hak berdaya buat kerjanya ke jampi berdaya buat kalau ayukta uang mengikut keluar banyak kendo bernam ke BPP kerong atau pelayok ten yang panwan kendo you chief minister. Ngi up kumba nagaliang ka menteri ka balipet nya ka tangan kala keren bahkan sa penbet nya kata ka sni ringkat ucap sa bakin khot ngi up ya kata kor ka bakin khot. Kamu dah dulu mentam nak kalian ka. Dia hadu mentahi ka kampadon penunu ka jemput nagaliang ka sorka.